Kidamtang wusik ni phai engkoira troxiar ni Secondary Education Board of Assam hinpen HS satlang kitok angthek paklang ponlo bangso hut Chokihola Higher Secondary School alongpen sitame phant pharo an kachepalongdun si school aphan nongme wanpidun Nilip constituency arlo Havari sialong amatsi Higher Secondary kacharli adim pulote Chokihola Higher Secondary School anchalo Bangso Chokihola Higher Secondary School along nongme ki wanjia phan kidamtang apor hutpen principal Dr. Ranjit Ronghang pendanglo than bang mate teaching staff atung penang an kachepaduk pondulo Bangso kachepaduk alara bangke non HS satlang kitok angthek huna bangke athek ki mesi longponlo ahok seba ahin pen kidamtang wosik ni phaing koira troxiar ni HS satlang kitok angthek pangdak ponlo Bangso angthek ke paklang pona huna bangke Chokihola Higher Secondary School along pen abangke phant pharo si kachepalongdun longlo Bangso school along ke ongdung atum ke 3rd division apen 2nd division atum si admission ang ke endun atum side bonta non HS sadlang angthek kilong abangke first position kachepalongdun ke teaching staff atum kachepaduk thidung lapen kacharli osumara atum ta kacharli kachepaduk pen kichun isi ke thidung angthek lu pusi principal Dr. Ronghang asang hopen ninjepon 51 students pen 51 pass lo 100% lo tapen ko don 2021 ta 60 students lo 60 student pen 60 student ta pass lo 100% lo pen kunan peneng third setame 29 student do 29 student pen 29 pass lo 100% lo kasi la soalam apu thakna chama klar dak pen pachini kang tung bang kala halo je hitum dak Chokihola Higher Secondary School atum students la pen ka ku la staff tum tame chepaduk pik basically la staff tum bang atheke la dak bangke pudam edlo plote nil chum bangke bangke ko students pole pudam data henoni athima konani difu government college of admission endun po kelongnun de pendak nang ke join tum dado tapan along kaprek golaghat pono julhat pono sipsagor pono along kaprek form endun pen percentage ka hingno pen long de to lagak Chokihola Higher Secondary School long senang humri po la sojok dak Chokihola Higher Secondary staff tumbang cepaduk nang ko athebang ke 3rd division of fancy nil tumpini 2nd lapen ke first ang deng ke 1 non lapini 7 jon peneng lethos tame first division kelongdon atum sidame maximum atum ke 2nd lapen adhek tum ke 3rd Sociology athan bang kro sang hopen kaning je pon ke achiklo jon wangta sadlang mate monthly test patok bom lapen jong si komane test ahut nang dun de pulote kapregar nisita patok detpo la sojok ke theka hinabang bat pon bom Lapuan kachepaduga join si piniarni Chokihola Higher Secondary School aphat nongme wanlo pusi ningjepon Thimala social science lesson usumartum history lesson tame ki pangwu mase asap usumartum ki board seme nili board ipon lop dapen nili chimatha damlo pining bang letter marks sociology ke long bang wesme nili chimatha damla sapo li dam de cholang la sinili la sodim ke palle dam je pha nili sme bor ipon po apen nili un anpen osumar masme ge pachini dapen klar dak pen ge than thege phan nili bor ipon po নমস্কাৰ কাৰ্ডো মোৰ নাম কাশ্মীৰী ৰাজখোৱা মই অসমীয়া বিভাগৰে হৈয়া মানে তেওঁলোকক ক্লাছ কৰোঁ বছৰত ইউনিট টেষ্ট কেইবাৰ থাকে ঠিক আছে বছৰত কিমান বাৰ ইউনিট টেষ্ট থাকে টেষ্ট মান্থলি টেষ্টটো ন 12 বাৰ মান হয় 10 মান হয় 10 বাৰ মান ইউনিট টেষ্ট থাকে ন মানে হয় কন্টিনিউ হয় কিন্তু কৰোনাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি আমি অলপমান পিছ পৰি থাকিবলগীয়া হৈছিলে বাকী 2 বছৰ কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ আমি মান্থলি টেষ্ট লওঁ বাকী তেওঁলোকৰ অৰেল টেষ্টটো লোৱা হয় ক্লাছত বুজোৱাৰ পাছত মানে বুজি পাইছেনে নাই Pining kadu kowe sadlang ke tokdun bang inkoira sirkep la suang bongpen first division along bang troxy 2nd division along bang inkoi lapen bang hinia bangke 3rd division along chepa undun rintilo la puson school aphan nong meki wan pithek aputhak bang inkoira sirkep ka chepa undun aso maratum aphan than bang atum ahen pen kachuro pajerpot Samson Inti Karbianglong live